usaba hayibo sanibona ngebingelela bafowethu sangikhona ngithelekile niyangathi mase usaba lemkhiniki kwetempilo ndayena nje ngendlela lehlukile ngendlela lebaluleke kakhulu ingani labaningi lento yebadida iphindze futhi ibaqake uyakubona itaka abantu labaningi kunanasi monasi lento labathi i-housewife labanye anginento lengayivisisi nethi nje ithi bahlute ingqondo abantu labaningi emakhaya kakhulu ukhanze umuntu athena i-housewife kude umuntu abathi i-housewife silungu lezo basho ukuthi umfazi kumhlede endlini uyabona njalo kude umfazi uhlede endlini ngoba ubowathi yonke into ukuthi umfati na bathu housewife basho ukuthi umfati nendvodza ngenze selo mfati ukhona ekhaya asinokubekisela into lula utayibuka ulibukise kuma kwakho nawe njalo ubukise kuma kwakho nawe nawumntali nangabe ugutshu kufuna ekhaya usafuna kubona into njalo yakubona kude i-housewife emhlabeni angaduba ngivu housewife akakaze waba khona housewife igama lebelungu lenta ukuthi nini abantu labamnyama nibukelane phasi ubone ngaso lo munye ne-housewife yabo so akukaze kwaba khona lokho esingilungise kahle lula futhi okhona kuyibona number 1 mina ngindvodza ngofuna stand akuthi ngofuna stand lesikhani ngofune kale stand kunasi mvombatane lothide lenginaye lengibonisana naye nangibonisana naye lo mvombatane loyo ngile ngifike mina ngitshele yena ngithi hey baby yabona funa stand ngizokhona ukusifuna le stand ngize ngibe nale mali le kunemuntu lobeketelako ukhona kubeketelela mina ngingenalutho ngingena mali yokudla ngingena mali yokuthi impahla ngingena mali yani yakho njalo nabangani balethi imova baronda boyini ukhona ukungibeketelela amukele lesimo uthi hayi siphoka uphelele ikusasa ushothi uyena njani uyangisekela ngilesikhathi basindvodza inhloko yena sisekelo sami shothi uphethe nethuthi nyawutami mina ngithi nginhloko kuphela uyabona bona njalo ukhona kubeketela uyakubona nangithi njalo akakhona ukuthi nangiholi yathi ukuthi ubekile lo 2000 uthi ubeka lento kepay izimnyama ubekile baby uyabona ngababona ukuthi ngiyakhona uyidla athi lethe ngala siyibeke la siyibeka le mali siyibeka lapha accounting yakhe solo ihledi uyakubona uyathi yena uyakhona ukuthi hayi uyibhangile kumbe njalo langabe sayike accounting yakho uyibekile kumbe ebhedini wakho ubibeke kuphi solo ihledi nayo iziyonda 30000 solo ihledi nayo size sofuna stand solo uyibekile lo mfana ebantu akakhona ukunzitha ukuthi adle nebangani imali nayo ibukile kunemehluko lento le yebelungu athi housewife lo sisekelo sami ngithi ngintsinzile ngihambe ngikuphanda kuba kuphi fanele sikhali usabhizi njengami ngibekise ngisabhizi ngema-business ami ema-deal ami lebhizi ngathi lifana lento ngiprofit athi ngiyabuya ngeprofit ya-800 nane-profit ya-800 ngiyabeka mtshela okay baby asibeke 600 yabo mina naye sodla 200 nasho lo 200 600 tukubekile sinelikusasa lelithithe soyi2 uyakhona ukubekela ukuthi okay right njengoba so uzofuna kwendelo so uyendile nabona ukuthi okay khona ukuyenda so ulebhayile yena senguyigijimile letitolo uhambile so lo housewife ungena njani ngoba phela ama-business onke lakanesiqalo kunemuntu lengifike mina ngene njani ngibekela kuye kuqala angikobeka ebanganini ngibeka la kulo mkami lo le girlfriend yamcala be girlfriend angithi sibe njalo segcineni soyagcina kwemkami yakubona onke la idea nangithi mina hey baby yathi ufuna kuthenga iveni manje yakubona ngitshela yena nguye lo yobeketela akusi housewife leyo kufanele ukuthi it's a business associate sisoyithudu kwe-business engizina njalo kune-CEO sedeni kuna-management akwathi intabota khona lefalete bona shothi wena usunguli yena uyimanager lento and akayimanager so uyimanager ngoba yena uyakhona kumelana neletimo nangithi mina kume ngisebenza kume ngibojozo yakubona ngithi makwe bantwana ngifake ngiyafaka lapho 5000 thenga in yakubona
uyathi utawugijima shonele agibele emateksi abuya ngitshela ukuthi ngithengele ukuze badeliver isanti sebenze yini yakubona housewife akekho lapho lo muntu lo wena msebenzi this i-ground force uyabona njalo angeke uthi wena kune housewife angivisisi kusibasho ini ngoba umfati wakho usuka asisekelo sakho lesibaleke kakhulu konke lo nako nawuqala ibhizinisi ngisho kule business engakahambi kahle ubuya ukhali ushobela ungakuthukile emsebenzini ubuntu ukhala kuye abuya kubambe shothi i-social worker yakho lezo sikhathi lezo akubamba athi qina ingani lenhlamba le bakuthumekayo ema-office kumbe lemsebenzini lenhlamba la ayikho uyabona nalakasi kude lobonile ukuthi wena bakuthukile qina se-social worker lo muntu uyabuya futhi tuka lokho uthi okay lathi uthele ini ipendi funa ukuthi upende ngoya tawubuka akhombe awupendi kahle wena la uyabona lungisa la uchecksile bese la ubuka bukile bona noma ngasathi uyafunza ngendlela into efana uyabona uyayiva lenza there's a difference tino tebelungu zakutshela nga housewife nani lo muntu usisekelo sakho sokuthi yonke info yakho indlula la kuye ngabe tino tibhedza tindlula la kuye akudvudvute akubambe befisizwe ulambile takuphekela uyagula utaba ngidokotela before uye esibhedlela kuqala yena abengidokotela wakho uyiva lenza uqala kupopole akunike imithi ahambe unzinza kuphi kubona hey egogo abantu bandaceleni kambe naka nelithuthumba uwena njani uyabona hayi ungamnathisa inhlaba uyabona usengafiki idokotela lapho shothi idokotela wakho wokuqala lesikhathi uthi na ugula ungaye esibhedlela kube wekliniki uphile khona la khaya ngalokuthi lo uyagijima shonele hlanise imithi hlanza yini nokwathi njalo imithi yesintu uyinathe uphile maqabo lo umuntu housewife ebona njalo uphiliswe ngibani udokotela wakho i-social worker yakho evisizi i-general assistance yakho lokuthi sothatha iklinela wena boyini yabona into njalo uyashayela amabala ukhona njalo ngokubona iyakhiwa indlu so yini so i-construction company uphenza vulele construction company ngoba ngoyena hlola toilet ifa ukho wena na ubuye ufika lento yahlola wena 1 2 lo mnikade wecompany bekakhona wena just kufanele uyi-ATM yokuthi lento nje uyakhona ukuthola ukuthi uhlakahlanze 1 2 yabona mara lo muntu lo mmele yonke lento umuntu omngakho. So there's a difference between housewife leli show belungu ukuthi umuntu kumbe wathi hlale siwangahlali na ubona mina kufanele ukuthi ivila lipontshile kumbe liphelile ngitshela uFathi emavile amaphelile man tawena njalo athi beketela kumbe beka yini nahlala yini sengalinye livilo yabona njalo uyabona njalo yamba njalo lento bantwana nabashoda ngetimpahla tabo December tabo ubusika nguye lo muntu ofika athi hayi wathi sitawenda so asene so kwenteke tonke leti info letifana naleto yakubona so ungadidwa abantu la tokutshela kufanele abantu abadala abaningi ngoba mina ngifuna kube housewife awuna housewife wena usisekelo selikhaya. That is why kubaluleke kakhulu ukuthi mngakho lo matu kusisekelo mushade umlobola ngabe khona umlobola nawo khona umlobola mosayina bo home affairs umlobole ukuthi noma in future bangathi wasibe kuna housewife akakazi wabakhona mkakho sisekelo sakho nguye le wena ukuthi ukhona kubonakala ukhona kubona indvodza iziba khona kunalo ufike noma bangafika bathi uthenge yedwa kude indvodza leyamba yathenga studio akazi kwendeka ngoba abakhalo wabuka konke wabukile onke nawe kubona abakhona akhiwa kunebafati akhiwa bafati kuba khona lo mfati loyo ngakhaza noma sebathambile sokwena njanja ngetindo tokulwa malokusala ngokunemnika lothitho lokuqala nayo lemvo evizo lenjalo so ungathi nangabe uhleki ubone lo myimaki uyabona lifana nje yabona kufanele uthi ema-office ngeke sonke size sebe ema-office njengamnakazi ngema-office ngoyifuna ema-office yabona wena right ema-office sides right ku-hustling njengoba umbona la angikhe office mina ngisecamerini ngiyakhuluma uyabona so angeke singene sonke ema-office the same thing as nawe nangabe ungisesi ungakhona ukuthi ukhonile kumbe wofunza kumbe ukhona ukuthola umsebenzi kumbe ukhona ukona yini uyasebenza lo munye ukhona usebenza ekhaya akusi housewife ngumama lo sebenza ekhaya beyiva lenza
ihamba njalo sisekelo sethu mabhizinisi wabona amabhizinisi lamakhulu kangakanani kunebantu labasungula lamabhizinisi bekahlethi nemkakha azange wathi mina yamntovu ngisebenze kuseni uyabona ngilala ngifike ngibekuse khona i-idea yami ngithi okay nayi idea nayifeyile le idea kufana njengami mina ngiculile ngishayela iroli ba-avanze ngijube imishini yetshani bantu bokwakha ngakhile yabona kule njalo ngihambile ehlane silenkobelonyana sintshela ukuthi le inani yabona kule njalo lo muntu loyo lengicala kuye ngimtshele wena uzukubona sometimes ukubona ngicula le ngoma lebhorako kuboniwe ukuthi mnanzi ngana ngiculela yena kuqala endlini I approve athi right hamba ucula ngicula noma ngabe yabhora ungisekelile akafuni kana njani ungiphula leyo courage yami athi hayi push up yabona njani abona upush yabona njani loyo muntu loyo so uyiproducer yemusic ngoba lokulalela kuqala kwakhe le ngoma ngicatha kuyena nisengayiva nonke iqale iviwe nguye weyiva lenzaba uyiveke nakuqala wena awukeva lutho uyiproducer lomkama so uma umuntu sebenzisa ingqondo yakho usebenzisa umfati ungathi bukeli phasi ngabe wena njani uncedisa ekhaya kakhulu uthi into eningi uyi-social worker uyi-builder uyi-police uyabona njani ngoba umele amacala khona lapho so uyi-lawyer umele amacala abantwana bomakhelwane lapha namalwile abantu bakho so khona ubili uyabona Phuzu uyiloya futhi ukukhuluma nemfana yakho nawubona ukuthi njani hayi makhi kuleka mabantwana vela beva lefana uyeyiva njani uyi-social worker uyiphoyisa uyini ungiko konke nawungimake kude housewife ligama lebelungu lokunyasa abantu abamnyama kunefalento bafowethu ngisho ukuthi nawe sodwa uyibona ngendlela yakho ubonge makwakho umkhombe ukuthi no awusi housewife nawe la ngisesi ukhona kusekela imvothi yakho yenda ini before kufika kufanele ukuthi uyastokwa la khaya kuthengisa amatamatisi aqala la khaya before ayibantwini uyabona shothi uyisales ekuvizile njalo ubusiness sales uyabona njalo tininje tinto njalo ungathatheli lomnye umuntu umbukele phansi uthi awu le housewife mina wathi lo muntu loyibaleke kakhulu empilweni yethu fumatfonza nawe sesi njengoba ubukele lana nawe budi ungambukeli phasi mkakho igirlfriend yakho nangabe ingaphusha phusho nayo iphusha isekela wena uyabona niba ngoba tonke itinto kuba nesisekelo ukuthi lichubeke uyabona nasemsebenzini that's why kuba nemicalo wena business sekuba nemanager kunani uyabona njani sekuba nama general inini uyabona ihamba njalo lento yes kube sisungulu kunebantu afuna abasebenzi ngaphasi lesungula kusho ukuthi njengoba usibona sungula ihluleka kwenda la katendele konke sibona ungakhona uyabona so that is why ngitshela ukuthi mfati ubaleke kakhulu ungathi umuntu nangibuthi hayi housewife kude kunefana lento uyabona nakude wathi uyathi nokuthi unamali nebank nguye lokhona kufihla phinze fanele usibank lakho ngoba yakhona ukuthi enjani athi ngathi yini umuntu ukuthi unamali nebank noma na 00 kwathi yena lo wakho ukuthi ude una next uma uhliphi nawo uyabona so kungiloko bafowethu sabo ngani wena kulo kanti ngibukele njalo ngiyabonga support yethu sonke